Amwita Mohamed Musa Bibikana. Yego yayatsindiye. Wakabira ari he? Wakabira ari he? Genda bavuga reka bakubwira. Buretse bavuga na Paul. Uherutse gupfa ayikinira. Yitwa nde? Ni muhe mwaka? Yitwa Evariste Ndera. Evariste abare mutamuvuga niyongere kumvugisha muri Rayon Sport. Hello guys, welcome back again kuri Electro Power. Uko mubireba hano turi hano kuri tapi inyamirambo tugiye gutangira nabyo ibibazo byacu bitanu tubaza abantu tukabakubita umufungo. Nibyo ibibazo bitanu, ikibazo kimwe kiba gihwanye n'inote y'igihumbi. Niko mubimenyereye. So uko tugiye kubiheraho ni ya street sport, ubaza umuntu tubazo dumwe dutoya dusanzwe. So ubu ngiye kuba nanjye nabaza abantu kidogo kugira turebe ko ibintu byinshi baba bari tayari kuba bakorera umufungo. So here we go, reka tugende duhere ku bantu ba mbere tubaganirize tubabaze. Ni ibintu biri simple, namwe muri kwibona. Tujyane guys, here we go. Ngaye buri kibazo ndajya nkubaza inote y'igihumbi vuba iyitigeraho. Uri tayari? Okay, ikibazo cya mbere kiragira kiti: nuhe mutoza uheruka kugeza ikipe y'u Rwanda Amavubi ku mwanya mwiza ku isi kubyo bita FIFA ranking? FIFA ranking, rwa rutonde FIFA ngaruka kwezi sohora yo kugira ngo yerekane imyanya ibihugu bigezemo. Birakujabutse? Yala ibaze kandi rero mbwiye ko ukunda match ko bitangiye kukujabuka kare. Sawa, ntaribi. Guys, reka turebe dushaka abandi bantu tubaza turebe ibyari byo. Here we go. Nuwe uheruka gutwara ikintwara ahita nyivuga. Ikintwara? Nuwe mutoza wagejeje APR FC muri kimwe cya kabiri cya CAF Winners Cup? Bose gerayin. Jamari ntagwabira. Fresh cyane. Akira igombi cyawe wagitsinda. Akira. Byaba. Ni muhe mwaka Amavubi yageze mu gikombe cya Afcon? Ninde wari umuzamu? Amafaranga nangaye kugitsinda. Ikibazo cyamwe ugitsinda na amafaranga igihumbi. Sawa. Abo igihe Amavubi yagiye mu gikombe cya Afrika nabo n'umuzamu. Aha ngaho mbwi. Nitwa nde? Mohamed Musa. Imyaka ni ryari? Fresh. Byabaye. Ibiceri byawe ngiye. Amwita Mohamed Musa Bibikana. Yego yayatsindiye. Wakabira ari he? Wakabira ari he? Mwiriwe neza cyane. Umeze neza cyane. Biroroshye rero ibintu n'amahoro. N'iki se ko tugihumeka? Nta mpamvu rero. Rero uyu munsi nshaka kukuguha akantu gato. Amafaranga ngahe? Twagendana. Cyane twagendana. Urafite ngahe? Ngiye mfite utubazo dutoya tworoshye. Turi simple. Nshaka kukubaza akabazo kamwe. Buri kabazo kamwe ko ndajya nkubaza. Nugatsinda nyite muterezamo amafaranga igihumbi. Uko utsindiye akabazo nukubita amafaranga igihumbi. Akabazo ni utubazo dutoya dusanzwe. Twajyana? Koroshe. N'utubazo tworoshye. Sukunda gukina se? Sukunda umupira? Ibyo ni ibintu rero biri simple. Ikibazo cya mbere kiragira kiti: nuhe mutoza uheruka kugeza ikipe y'Amavubi ku mwanya mwiza ku isi mu byo bita FIFA ranking? Aho ni mu gicuko ngayibaza. Ubwo se koko nimba ikibazo kikunaniye, ubwo urumva koko ninkubaza ikindi siragishobora. Okay, nuhe mutoza wagejeje APR FC muri kimwe cya kabiri cya CAF Winners Cup? Yala umusaza, I'm so sorry, amafaranga aragucitse. Reka rero nshaka abandi bantu mbaza turebe ko babitsinda. Yo bro, umeze neza? Umeze neza? Waretse nka kubaza utubazo dutoya se? Utangizeho uri tayari? Ikibazo cya mbere kiragira kiti: nuhe mutoza uheruka kugeza ikipe y'u Rwanda Amavubi ku mwanya mwiza ku isi byo bita FIFA ranking?
uwungirije cyangwa umutoza umutoza uheruka kugeza ikipe y'u Rwanda ku mwanya mwiza wa FIFA ranking. igisubizo wereke umutoza w'Amavubi duheruka uri tayari igisubizo naribi Torsten Spitler ntago ari we niwe ngo yitwa Torsten Spitler Danda. wamunaniwe ubwo rero utsindiye icyo cyonyine naho undi uri tayari ngo mubaze tujye dukomeze akantu gato cyamereye kuri icyo ngicyo uri tayari kugisubiza dukomeze uri tayari uri tayari dukomeze bose uri tayari tugende ntabwo ubizi ibintu by'imipira wallahi bose uri tayari nawe nkubaze ntabwo iby'amamacu ubizi reka nikomereze ubwo nishakira abandi YouTube channel yacu yitwa Electro Power Academy ikunda kubaza utubazo twa siporo turi simple ugatsinze umuntu akahita amukubita ibiceri bye ibintu by'imamacu cyane sawa reka nkomeze mu basaza ndebe ko babishobora mbwira ikipe yagiye muri Champions League inshuro nyinshi ikagera finale ariko nitwara igikombe Juventus. wapi undi ubishoboye nagere hano umujenegera yino nkubaza unsubize witwa nde kwanza okay ngansubiza insubiza aho nikiye nihe kipe subiza nihe kipe Manchester City. wapi ntagari ninde ugishoboye boss egera hino okay nawe egera hino ngaho mbwira iyo kipe Na Arsenal. sorry wabyishe bro nanjye niyo nari uri kugereranya icyo cyabananiye ibaze kweli ngabibaza amafaranga yanjye ibaze ko ngiye kuyasubirana ikibazo cyanjye kirakira kiti nihe kipe yagiye muri Champions League inshuro nyinshi ikagera finale ariko nitware igikombe yego Paris Saint-Germain. wabyishe sorry cyane ni Borussia Dortmund mwigeranya amakipe tekereza ikipe numara kwishobora uyitubwire nuye mukinnyi wa Rayon Sport uheruka gupfa ayikinira amazina yose n'igihe yayikinira Udukunda Rayon turayifana nga kipe y'Imana mwari yitwa Evariste Ndayishimiye Evariste nde Ndayishimiye nagariwe mwanze mumbwire ntawe uri kubaza ibikomeye ntabwo ari ibibazo bikomeye sama ni ibibazo bisanzwe umuntu ukurikirana match abaza bazi iki ibaze ko ibibazo bibiri baje kubaza byose byakunaniye bazi iki so rero guys kansubirane y'amafaranga yanjye ibibazo byanjye byabananiye aha ngaho mbwira nuye mukinnyi wa Rayon Sport uherutse gupfa akiyikinira yitwa nde w'umunyarwanda cyangwa n'abanyamahanga bari nuye mukinnyi wa Rayon Sport uheruka kuyikinira agapfa akiyikinira urumva rero birakomeye Nawe mbaze ikindi ngaho. ikibazo cya kabiri kiragira kiti ngaho uri tayari kugisubiza nkambwira Mutoyimana Evariste. yitwa Mutoyimana Evariste. igihumbi cyawe ngiki ngiki so street quiz y'uyu munsi ya sport quiz abantu benshi murabona mwabibonye ko yabananiye gusa noneho ndifuza ko ubutaha twakomezanya reka namwe ngerageze kuba nababaza ibibazo bitanu mugerageze mubisubize muri komanteri umuntu bitsinda bwa mbere uko ari bitanu tureta tumukubita amafaranga ye ashyiramo utunimero twe muri komenti twita tuyamuderivaringaho ikibazo cya mbere kiragira kiti ni uwuhe mwaka Rayon Sport yatwaye shampiyona bwa mbere ikibazo cya kabiri kiragira kiti ninde mukinnyi watsinze ibitego byinshi muri shampiyona imwe
mu Burayi mu mwaka umwe w'imikino. Icyo ni ikibazo cya kabiri. So ikibazo cya gatatu kiragira kiti ni iyihe kipe yageze mu mikino ya nyuma ya Champions League inshuro nyinshi ariko ntiyegukane igikombe na rimwe? Kambabwira ikibazo cya kane, vuga byibuze abakinnyi batatu b'u Rwanda bitabiriye igikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 17. Abakinnyi batatu bitabiriye igikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 17. Ikibazo cya nyuma ni iki ngiki: ni uwuhe mukinnyi wa Rayon Sport wapfuye akiyikinira? Ninde n'iryari? So thank you guys kubana nanjye uyu munsi muri Street Quiz. So mugerageze mutere commentaire, mudusubize ibyo bibazo uko ari 5, ubishobora tubasha kumuderivaringa amafaranga ye. So guys, remember mukore subscribe kuri Electro Power Academy, tugerageze tubane every day. Remember to make subscribe, comment, like na share, mwibuke mu bisiga kuri no YouTube channel yanyu, bigerageza kwibaza ibibazo byoroshye kandi by'ubuzima, tugerageze dukorera amafaranga. Yitwa Electro Power Academy, YouTube channel yanyu igerageza kubaha Street Quiz. Ni ibintu byoroshye. Stay in touch.